Absalon, cic hir gan y golwr i gyfeiriad Malkin. Griff John gafodd I ben I mewn. A bod Daki fo'r croesiad. Peniad Malkin oedd I ar y bar. A Morgan Owen yn clirio. Sean Bradley. Dyddiau bach Louis Lloyd at Gosset. Teg at y postyn pella! A Zach Clark lithrodd I mewn I roi Caernarfon ar y blaen. Ychydig dros hanner awr wedi mynd ar yr ofal a'r tîm cartra sy'n taro gynta. Mendes dros White wan. White efo'r croesiad. A'r arbediad cynta gan Josh Tippett o'r peniad gan Malkin. Ond Nai Marsan oedd y cynta I ymateb a mae'r Bala'n gyfartal. Dim ond am gwta 5 munud oedd Caernarfon ar y blaen. Gosset yn uniongyrchol. Absalon I brysio allan I gwrdd Cosby. Ac os oedd hwnna'n drosedd, mae hon yn mynd fod yn gardyn coch. Ail gardyn melyn I Celand Absalon a mae'r coch yn dilyn. Mae'n ymddangos na Nathan Pete sy'n mynd I gymryd lle Caernarfon Absalon rhwng y pist. Lloyd efo'r gic a Pete efo'r arbediad. A'r Bala yn clirio. Burke. Canfod Aberdaci'n croesi Malkin! A mae 10 dyn y Bala wedi mynd ar y blaen. Symudiad hyfryd gan yr ymwelwyr. Gosset. Codi'r bel dros Ross White. Zach Clark. Yn sicrhau'r meddiant. Yn ôl at Gosset. Gosset at Ben Mar. Ben Mar a Darren Thomas yn y cwrs Cosby. Louis Lloyd yn troi, yn creu lle iddo fo'i hun. Ac yn unioni'r sgôr. Hannar ffordd drwy'r ail hannar a mae'n 2-1. Thomas. Newid cyfeiriad y chwarae, taro bel ar draws a Danny Gosset. Gosset yn ôl a Thomas. Gosset eto. Gosset i'r llawer. A pel am gico'r smotyn. Ond Mr Pratt ddim yn meddwl I bod i'n drosed. Sean Bradley fo'r gic. A'r peniad! Cael ei chlirio. Oddi ar y llinell gan Nai Marsan. Iwan Cartwright gododd. Dio heb sgorio drwy'r tymor. A nice quiet afternoon to finish the season off. Yeah, I thought it was an end-to-end game. Both teams going for it. We changed our shape a little bit and I thought it was a good game. Any complaints at all about the sending off? No, not at all. 2 silly decisions and two yellow cards. Maybe he could have been sent off for the first one, but Cal's been absolutely outstanding for us all year and 2 little mistakes. It doesn't overshadow how well he's done for us this year. Ti sbio ar y circumstances, maen nhw o'r 10 Nathan Pete yn gol. Ti'n gobeithio mynd ymlaen I ennill y gêm, ond un beth mae Bala dda wneud ydy defendio. So, nawr achos chdi gyda'r bach y credit yn nhw, dwi'n meddwl sy'n gallu bod yn well yn y final third, os da ni'n bod yn critical, ond ia, na fo. Pedwerydd, gêm gyfartal rhwng Caernarfon a'r Bala tymor yma. Oeddech chdi'n teimlo bach yn rhwystredig bod chi heb ennill bron yma? Oedd, yn wedig, oedd yn mynd lawr I 10 dyn. I'n fel oedden ni'n colli 2-1, dim oedd oedden ni bob tro edrych I lle dod yn ôl ac i'r o'r gêm, ond jyst dim cweit digon I gyro'r Bala, da ni'n gwybod pa mor gred yn nhw. Mae'r stael o chwarae nhw'n rili anodd I chwarae yn erbyn hefyd. Ond rili gyfartal dros y 4 gêm, so just geti bod ni heb di gallu llacuro un. The draw for European competition happens in 2 months. Is it an advantage really then not have to go into the playoffs and you can start preparing now? Yeah, the advantage is massive. We've sort of I think it's 3 weeks today that we've qualified for Europe, and for that, obviously we thought that we could have been coming here to fight for a playoff position or try and get into 3rd spot, and it would have been difficult to come here at last game of the season, but we've come here and obviously we've played at Caernarfon last week. We've come here today, we've given lads minutes and to be a bit more relaxed. Obviously we want to win the game, but there's been no pressure on us, and it's great for everyone to
be in that position at so early of the season, well, so early in the crucial time of year. Met Caerdydd wedi ennill yma chydig wthnosa nôl, ond yn gyffredinol, mae gennych chi record dda iawn yn erbyn nhw. Oes, ond dwi'n meddwl mae'r record fel dim byd mewn game play-off. Da ni'n gwybod pa mor galad mae'n mynd i fod, ond gennym ni cwbl o wythnosau calad o treinio paratoi wan, so sbio ymlaen at y gêm yn erbyn Met yn fama.